In the 6th century, during the reign of Emperor Gebra Meskel, there lived a young man named Yared. While Yared was still young, his father Abiud died, and his mother Christina sent him to be taught by his uncle, Abba Gideon. But Yared struggled to learn. This is very difficult for me. My mind is like a stone that will not soak up water. No longer able to contain his frustration, Yared ran away. As he was running, a heavy rainstorm began, so Yared took shelter under a large tree. There he saw a small caterpillar trying to climb the smooth bark of a tree to reach a piece of fruit. Yared watched as the tiny creature fell 6 times. But on the caterpillar's 7th attempt, it reached the fruit. If this tiny creature without a soul or the breath of God can persist until it succeeds, how can I, created in the image of God, give up so easily? So when the rain stopped, Yared stood up, now determined to continue his studies. Yared returned to his uncle's school, the Qenebit. There, he continued to learn and mastered his studies. One day, while praying, Yared was taken to the heavenly Jerusalem. There he saw 3 birds, one green, one yellow, and one red, and they taught him the 3 types of melodies for spiritual chants, Ge'ez, Izil, and Ararai. When Yared sang, it was said that it was so powerful that the people, priests, and even the king stood frozen. One day, the king was so moved by the chant that he accidentally leaned his spear onto Yared's foot, but neither the king nor the saint noticed the blood flowing. Saint Yared would go on to live in the Semin Mountains in prayer and solitude. There he wrote many books that are still used in our church today. From Saint Yared's story, we learn that we must persevere, be focused in our spiritual activities, and leave a legacy that lasts for generations. May the blessings of Saint Yared be with us all. Amen. ቅዱስ ያሬድ በ6ኛው ክፍለ ዘመን አጼ ገብረ መስቀል የአገረ ገዢ በነበሩበት ጊዜ ተወለደ። የቅዱስ ያሬድ አባት አብዮድ ያሬድ ልጅ በነበረበት ጊዜ ስለሞተ እናቱ ክርስቲና ያሬድ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንዲማር ለአጎቱ ለአባ ጊዲዮን ሰጠችው። ያሬድ ግን ትምህርት አልገባው ብሎ ተቸገረ። ጭንቅላቴ በቃ ውሃ እንደማያስገባ ድንጋይ ሆነብኝ። ያሬድ ትምህርት አልገባው ስላለ በጣም ተበሳጭቶ ካጎቱ ሸሽቶ ለመሄድ ተነሳ። ያሬድ ካጎቱ ሸሽቶ እየሄደ ባለበት ሰዓት ኃይለኛ ዝናብ ስላጋጠመው በአንድ ዛፍ ስር ተጠለለ። በዛፍ ስር ተጠልሎ ሳለ አንድ ትል ከዛፉ ፍሬ ለመብላት ወደ ፍሬው ሲወጣ ተመለከተ። ትሉ ፍሬው ጋር ሊደርስ ትንሽ ሲቀረው ሲወድቅ ከወደቀበት እየተነሳ ፍሬውን ለመብላት 6 ጊዜ ሞከረ። 6 ጊዜ ከሞከረ በኋላ በ7ኛው ተሳካለት። ይህ ትንሽ ነፍስ የሌለው በእግዚአብሔር ትንፋሽ ያልተፈጠረ ፍጥረት የሚፈልገውን ለማግኘት እንደዚህ ከተጋ እኔ እንዴት በትንሹ ተስፋ ቆረጥኩ ብሎ ከተቀመጠበት ተነስቶ በቁርጠኝነት ለመማር ተነሳ። ያሬድ ወደ አጎቱ ወደ አባ ጌዲዮን ተመለሰ። ትምህርቱን በትጋት መማር ጀመረ። አንድ ቀን ያሬድ በቤተ ክርስቲያን ጸሎት እያደረገ ሳለ ወደ መንግስተ ሰማያት በእግዚአብሔር መንፈስ ተወሰደ። በመንግስተ ሰማያትም የመላእክትን ዜማ ምስጋና ሰማ። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀለም ያላቸው ወፎች ግዕዝ፣ እዝል፣ አራራይ ዜማን አስተማሩት። ያሬድ ከዚህ በኋላ ታላቅ ዘማሪ ሆነ። እርሱ ሲያዜም ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ ነገስታት፣ ምዕመናን ሁሉ ታላቅ መንፈሳዊ ደስታ ይሰማቸው እንደነበር ይነገራል። አንድ ቀን አጼ ገብረ መስቀል የያሬድን ዜማ እየሰሙ በጣም ከመመሰጣቸው የተነሳ ሳያስቡት የያሬድን እግር በጦር ወጉት። ያሬድም ተመስጦ ላይ ስለነበረ ምንም አልተሰማውም። ከብዙ አገልግሎት በኋላ ቅዱስ ያሬድ ወደ ሰሜን ተራራዎች ወጥቶ በዚያ ሲጸልይ ብዙ የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት መጽሐፍትን ሲጽፍ ኖረ። ከቅዱስ ያሬድ ሕይወት ብዙ እንማራለን።
በተለይም ተስፋ ሳይቆርጡ መማርን፣ በሙሉ ተመስጦ ማገልገልን እና ለትውልድ የሚቀር ስራ ሰርቶ ማለፍን በግልጽ ያስተምረናል። የቅዱስ ያሬድ ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።